Manipod kani kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama itangam sakbay na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay ni Marites Rasote, Family Fausto, Family de Guzman, kan Asyo Family from Analiza. Kastiman di ko na ni kabsat Olga. Dear manang biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay na saok ti kasta, adda ngamin bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaung tak kadagiti anak ko. Kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko ng mangkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko ng sa ko ibaga. Mala, good luck nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makikitam, di kalatan ag tagtagaray. Bawal ti pulongera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siyak pari bunog. 150 to'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada to malimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Kartaan siguro na itya bakak mananita. Ala, intakit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisaws. Ala, mapanta nga rudag. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmun aya. Sa anak mo ta na imot no, da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend. Gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? One ba't kit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid akton. Narigat mo ti trabaho dito. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamot nga rod timpor na an na yung tibagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi. Anyat planong. Kayat ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa ak matan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ka. Hello, anak kaw. Kumusta kayon iti kabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Nagawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito. Manula abulan ti uray na. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro, nanan? Nagsaritaan min ka ni Cindy Leta. Agnegosyon to kanon ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan.
Ta narikat ti trabaho dito. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay un gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta kani kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw. Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak, tatawitan da kayo. Ang pangaasiyo, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Ngam nga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga men, ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari. Ngam awan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo, nana. Apay nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awa mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan na. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat day taan na panunot mo ading kaw. Uray siya, gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agipawit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino man tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo na gitataon. Kaya't da ka nadaulan ka na kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor na kita kakabagyan. Ni, apayan, nana. Na kita kakabagyan mi Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Masol na kita kakabagyan mi Manakibiyang na nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay,
Apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka tain tarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan nana? Day taman karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya? Puno day ta akaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukin ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina ken karga ti ref. Grabe ba dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Padaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray limagasaw, tawan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi baraw. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko mang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo arudan tan 5,000 baraw. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin na napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata maun akatulong ka laang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga, tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adu asaaw. Manakibiyang kalaunay matababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Ay, manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdis kitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, may kasla saan tangagayam. Ti agayam, ang tinulong, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdis kitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kan tumay, promise. Agruam ka mo bonaw.
Ulay ka to girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaw na awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayim tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ah, ay ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Ngam mo ipaabak ha. Masapul apa nga bakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mura siya nga raw na bakak may. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apa nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time ah. Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batyag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulap tano andan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunaw. Ay, naimbag nga oras, Mau, pari karpyaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak, pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, jay tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da, maray. Saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, mare. Imo na gid nga anak ko, pare. Iso ang mabain akon nga agdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na tayo idudulin ko a kwarta di ta, mare. Malala, iigmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iigmaw, taalaan mo ti tricycle iti balay. Ala nga rin, ija ito balayon ti pangyawatak iti kwarta, mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo pa nagtalag mo kanyak. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tatakarpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, serbi na asinaldaak nga inudyak ipasada. Ha? Ala, amo ka di dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, diyak mo Basta noon niya ti saritaan migin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papana ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan lan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan nagitimpon darmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apeng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaim pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niya. Tayin tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle.
3,000 laang. Unay kayo matan. Tila aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw, iso at tila may salsal tayo. Sardengan nyo nga minan tigas na aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita, di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga'y adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yo ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isaya agla pumanaw kami. Agabang kami ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahi ta abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbainak kadagiti anak ko, iso ngayong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak matsag paminsan, no daytay maburyungak iti balay mi. Ngam inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko, iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan, ti pagayam mo, Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless ka na kayo amin! Manipod ka ni Kabsat Conrad san naapod no anagan tintay idrama itangam sakpay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablawang pa dabing Soriano, Jackie Claro kananirisa Sotero. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ng biyanang. Naglakaak nga gaburido. Basit laban nagumdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anyamat ti kastuyan. Grabe mat ti kastuyan, mapaspasamak. Asino di ka sasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, jikal din ko Di namat paggatasan, di doang anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding maw. Una nang, naganak ijagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro, tadamo na ngamin ti aganak di kalding maw. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Mata na aganak talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulur da. Ay, anyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumusta di kalding maw. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon adag iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan ka na agproblema, anak kaw? Agyaman anak na nang. Ang kasanungatan nga, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na,
Di mo pala problemaen day ta. Di pala agdama ti problemaem. No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipastoram. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakin ko kalding. Tana uma ako nagtartarakan. Kan awan pagpastura na yun. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mat kwartak pare Jaime. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatanga mo ni tinala ka pare. Tanong sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utanga mo miso. Ay, diyak kayat ti umutang pare. Tay supaya pampanunutak dahi ta. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road at agdiskitar ka pare. Sayang dagiday. Masikog da pa'y amin. Kat naglaka. Ala, sige. Padasag ti agdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Ta adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, tatang. Kanya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung muna saka gumatang ititaraknam. Pautangan da kuno saan. Ah, Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma. pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok atak ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Salangar, saanan? Pare Jaime. Pare! Oh, pare Conrad. Anya nga, agdan na diskita. Awan pare. Nga malay, utanga ko. Ha, sigurado ka? Uwan. Basta di naksingirin na dagos ah. Well, danag mo na ya pare. Yung magtulang ta. Nung di ka makabayad, sublik na kiti kalding ko. Ha? Sige pare. Makamulitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matan. Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanungay kadagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay nga min anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod ngagmula kay ti sakate. Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya akalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kasla glulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Urayin na matarimaan ti kusina tayo Tano maikat si sigo na mubaw. Isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Bala, awawatam ka din dya anak talakay. Amom batakas dya iti ugali na. Pampanuy-nuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkay. Kaasi mga road no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Samot ang nagkitikalding mo pare. Uban pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, mayat na pare. Swerte, ta sagdudwat anak da. Lagi tayo na duma. Saggay sana ta anak da pare. Uban pare, ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami iti sakate.
Ay, problema mo dahil. Pare, kahit kasanaw, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako mga pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Ewan pare. Okay. O sige nga ron. Labasan ka pa tanay. Nakitaan. Nung kasano ti pamayak iti balay iti tarakan ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken maw. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kinkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta kon nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi da lang mabisinan. Apay nga ila ako madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ko. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orahin pa'y kumbado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Tapnood ako matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kaya ti may stress. Diyak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kon, period. Apay akas laglaladot ka manan, Conrad. Kaslada man problema maun. Nalakom matan dagiti taraken mo apag problema am. Ada ka di manan parikot mo anak kaw. Adda nga rod kamuro diti agong kunanang. Nagado pagtubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adan alimawa ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apagparpariko tam Conrad. Basit labanag dayta anak ko. Dakkalabanag para kanya tanay. Adda planok nga armain. Ngam kastoy matoy agong kon. Adamot nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba't amadlaw? Madlaw na nang. Apay, asino ti armam aya anak kaw? Ni Agustina ko mananang. Ay wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka anak kaw. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, abang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tapno makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no imperson da itaw. Adda ako nito ayan tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay nga yung kastoy. Problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan ti kulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ay, naimbang orasyon, nana. ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Ape, nakatakder ka dito, ayan tiri daw ngay! Sumrak ka! Kwa? Agtuktok ako maitayan, nana. Apag-isumat na rumar kayo. Agad sumrak ka, abarok! Anyat gagaram! Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Adda dita salas! Ala, umay ka! Sumrak ka! Agyaman nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka Oh, pare Conrad. Ha? Adda ka man. Agtugaw ka. Agsasango tayo kala Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Kumay sumarongkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare.
Yung di na mula kasya ni Agustina. Yung jalat na mapukawan, di na mlama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Ako awan. Umaya ko bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abigao, Conrad? Tay dakkel, uno tay basit. Tay dakkel no da. Damot gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang tanag iti agarim kang kuana. Tamalaksi da na pintas, nagagat pa'y kan nasing pa abalasan. No ngay mapastedak, di bambannog laang. Talaga akas tati agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idian. Adaw, dagiti aram kang kuana. Nagbabak nang dabaya. Kan nagtataal na. Kas makita mo, barang. Sakti inaya ni nanang mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na, Amangan no basta din naktumot laang. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari hay may. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. wala, nabisi mo. Manugan, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakatawan bisaw, nagagakapay, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatak mo tan. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ron di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kanjay pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparte ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak natakatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblemaam? Basit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yan nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo latag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan? Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa'y lati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raud. Pilitak ananang. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi ime ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damat lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyan?
Maigid-gidan mo't ngamin na ito alutag mat. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mat amok ama di nga inaramid ko. Apa yakas day. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mat apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang, wano ni tatang. Ay na. No di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rod makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. No guraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, mandit ti kasto ama paspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Ang mga no nabisyon to. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo't ken Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akasta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga ar-aramidag ti kastoy. O, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti intag na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay no, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak la amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Diyak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jack ilibak agrabe tinagdalanak. Jack imbagarop anadanak matgayaman iti ansayati. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay iti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan kwa na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duwa nga anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin.
Hello kada kayo amin, at timanan ni Manang yu abyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yu amin nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ansing, sana pudno anagan tintay idrama itangam sakbay na hello mampay kini Kabsat Lolit at Ting, Joanne Rovilios kini Joyanne Calado. Kastimanti ko na ni Kabsat Ansing, Dear Manang Biyanang, may sa kabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan dahito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matan ti kasto masangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masangot agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay ka di akong ulit. Kwarta yung man kayo din, nanang. Awang kwarta. Di pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay, uwang nga man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst, di kaya akong ungang. Tama dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, ta nakarugrugi mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbartek ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos nga busy akmet. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Gan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napubpobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Da kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Ang anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akapilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildo dakan kaaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanag. Uray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka mulaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun di balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di je balayan Pumanaw ka dito yan, remeng.
Akin irek di tabumbunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. Irek din San Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanawa simbang put ka. Idi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo agbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaid ko, di balay da. Na, apay, tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out, hindi nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo permit ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaida kun akadakwada. Kahit, di da kasuswilduan. Saan na masapol, manang, ta libre mo ti kanak, di balay da. Nalabos mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam a. Ikandag mo tay, ti pagmeriendak no na duma, paghalo-halo, kasjay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Taumay ka nagnaad i Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Hiwan amanang, agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kuwan na. Basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayaw. Kano adamakan. Saan abanat-abanat. Suruan tayaw, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Ay, wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sa kilo alitsawn, umdasan kanyak dayta. Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, Ah. pasensya kan amanang. Tangay si ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Awan problema dita. Basta agkikin na awatan tayo akanayon. Ya, dito yan ti pagikan nyo kadagita, babaros. Paigid nyo paila dito, ya. Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Isu adda tayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramiden tayo ayan, nana. Agparami dakiti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran niyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot ta nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni tikasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay kamay sa kagpaaramid. Adang arod kwarta mapagpaaramid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, ibat tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't la pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kamen. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta da libre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi taranang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. At damat sementeryo apakay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawa na, kastanti uso ditoy. Wen, ngam sa dala agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngam da kayo, si bibiyag kayo pay lang. Ngam nagpaaramid kayon?
Wala, tamakitak pa no anya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Kastati ka nga to na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takas la jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya di tatanga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ije balayaw, lerma. Awam mo't nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan santo agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na nga kas jay mo taramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pakaidulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pakaidulinan tayo ta. Kas tama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano ang mabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos, di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyok ang nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manu atawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sabaalay. Manipod mo't linukulak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sa balay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakaay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, wang nga ron kabagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awam maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasat lagan tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti ang luha. Ay na, Jenak kaya. Di manang! Apay nga ta. Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Ayat sansangitam manang! Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, berteng, remeng. Wan nga ron manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman ang. Sana problema na ita. Anya titid ko. Jay kukwam berteng, wano jay kukwam remeng. Ay kumporme ay manang. Wain, kompormilatan. Dano asino ti umunan to amatay ka na tayaw. Kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalangarod.
Pasensya kayon jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, taray. Naibusan sin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berting. Agawid ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapay. Agisat takid di may pare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at away. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayar di panagin ni Storyara. Ituloy tanto tagin ni storya. Inton saan agad mabarte pare. Amma ako sasawag. Yeah. Nora na parte ka, Ritaw. Alagin rin, ang siyata. Nay, nabartag ka mabirteng. Apa yan? Anyat nagbartag kam? Pasensya manang. Nagsabat kami ka ni Rito Abarkadak. Nagsat kami ba sita? Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas! Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay namanang, manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day dya tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw idi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Adamot na nakasaka na apakaidulinak. Adamot pansur kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kwam ijay. Tadudwa lang ang tinabati a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaidulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang aruda, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko na kitigilan pare. Yung mangipate iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Lukas na tuladang mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mo't ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Awan bandaga kan lugan ka. Angam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilakaw pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit Nagyaman anak na. At dangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti palayaw. Nay, awang may laklakok kang kuana. Ni Tata Berting kanuti nang ilako na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya, ay, ladingitak barok nga sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw.
tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyad na pampanuno mo takasta teraramidang. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapan tsumaw. Sorry, manang. Gapo iti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan jamay sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Papay nay. Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam tao. Ay na, manang anseng, ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la Jack Marieng, di magaya magang-aangasan. Tinasayat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasano nga'y manang. Ipausar mo malakan itay may sa apansyon. Kunang mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imun unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y timangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Katita bakante pay laeng tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pay matlaang hagkabsat. Kat ti pagyaman nakiti apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyaman aklaunay dayta. Alakastan, tigayem mo, ansing. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay, titunggal maysa.